tiriri ugituka we ni wa menya na ni wa tauku ati hena andu marahuthirwo ningo magukorwo mena ihingo njururi tungihota atia kiroho-ini kana kuhoya nigetha maundu maya makorwo magigithira wiroreri wa Kameme TV ni tugikoretwo tugithie na mbere o wega turariririe ciigi ihingo na ni twariririe cia muturire twariririe cia bururi na ni tukitenie tugoka ihingo-ini cia family na Apostle Wainaina ni atutariria wega muno makiria na ririkana ati ni uraturora bana wa Facebook ni ndiramuona muno makiria tondu ino ni ndereti kihutitie andu aingi na maundu maingi hitukia gutaukwo wahota gukorwo maundu maragithie uria marathie tondu he mundu wikarite kihingo-ini kia mucii wanyu uriga maundu monu twithi na mbega kuririkania ati thini wa ithari ni ngukonageria ciringi 100 tutanagikunda tumai na uthi thini wa M-Pesa yaku athi haria he pay bill wikire pay bill number na niyo 5704007 5704007 wikire account name jaza wikire ciringi 100 na nigukorwo kunengereria kimajika gia ciringi 100 twambe tukunde tumai ndukanyagenyore mutambo ni thini wa tabara ya Rikiratha BOI wa Rikiratha nitugucoka thutha wa kahinda gatari kuraihu. Urerorera Kameme TV. Mwana waku ongerere ugi mathomo-ini. Mwalimu Plus mena app iria irahotithia mwana waku kwigwatira maratathi ma revision, live stream classes, agacamania na arimũ njorua, oro hamwe na report form ya kuonania uria arathie na mbere na mathomo make. Download Mwalimu Plus app thĩinĩ wa App Store na Google Play Store yaku ukihũthĩra kodi ya K24 na hau wigwatire 20% discount. Mwalimu Plus, changing the way we do education. Mosiro ni sehemu moja kafu kabisa. Maji haipatikani kwa urahisi na mashule ni chache na barabara ni mbovu. Pia tunafunga shule mapema kwa sababu ya kutokuwa na maji. Tulipo hapa ni sehemu inajulikana kama Musiro Dispensary. Tunapozungumza pia tumeleta sanitizers kadhaa na pia tumeleta sabuni na pia zile dispensers. Angalau watu hapa wanapata nafasi ya kuosha mikono, wanapata nafasi ya kuwa na maji. Shukran sana kwako. Endelea kucheza tatua tatu. Kumbuka ni rahisi kama 1 2 3. Tatua tatu asholeng. Na wiki jolong la tatua tatu asholeng. Tatua tatu asholeng. The meter starts again at 0. Fires across goal, Raheem Sterling's millimeter. of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies nĩ thukuru wa kĩrĩu ũrĩa wĩ Murang'a taũni. Ihinda rĩrĩ Edinburgh College nĩ maranĩrĩra intake harĩ kothi cia diploma certificate ta Clinical Medicine and Surgery, Nursing, Pharmacy, Community Health, Lab todo wa wathe o wothe wa muturire waku. Mtu akikwambia corona unamwambia Kenya belongs to God. Na ida inetare kuiyurite nduma. May God show his favor
upon your life. Mungu akikwambia nzige, unamwambia Kenya belongs to God. Ni tondu we mwarire metha, ta Mephibosheth uria arirwo metha, ati arirega thiini wa metha ya muthamaki. Na kiugo kia muico gia bururi wa Kenya gikoragwo na Ngai. Rathimo ni kihunjio kuma kanitha-ini wa CFF Kiambu o kiumia thaa 3 cia rucini na gucokerwo thaa 6 nginyagia thaa 7 cia mĩaraho thiini wa Kameme.